Hlekani wa kahle mingisero Vulavula FM na ku hlekanisa kwalonga yingisela xitichi xuriko eka nhlekanilo namuntlha i ravumbirhi siku hi leri ra vukhumen'we ra n'hweti ya dzivamisoko lembe ri magidi makumembirhi nharhu ni khalanga pet mathebula n'wana risumatu wa cimo xitlangoma xingiritano wa xicecana makunela wa ndandadzi ni ku amukelaka kanakona ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa famba swi nga fika le ka hafu ku bela awara ya n'we nhlekanilo kunjani la Gauteng kunjani la Mpumalanga kunjani Northwest na wo ikuma ku audio streaming ya cancer swinene loko teka xiboho xa ku yingisela Vulavula FM eka nhlekanilo timhaka ti tele mingiseromeni timhaka ti tele ni na ku pfumela ku ri na wena ku tala ka tona wena leswi lava ku angula hi swo hi ndlela leyi nkarhi wa wena sweswiwani le ka 0860 002543 timhaka ta ku va swiporo swi nga ri ku tirheni kahle swi le ku vikeni ntshikelelo emagondweni ngopfungopfu ka N3 laha nkarhi na nkarhi loyi hetelela ku kuma ku ri na ntlimbano wa timhaka ta timovha leswi hetelaka swi veka nxungeto loko swi ta ka timhaka ta nghozi ya swa le magondweni sweswo leswo swi hetelela swi va koho ku rumeka ku timovha ta 30 ti ve ti khumbeka ka nghozi yin'we leyi nga koxa vutomi bya vanhu va ku tlula nkombo eka N3 leswi vulaka leswaku i ntshikelelo wun'wana lowu va koho hikokwalaho ka ku va ku ri na timovha na tilori endhawu yin'we xivutiso i ku hikokwalaho ka yini va Transnet swi swa vo swi nga fambi kahle van'wana va ku hoyi va lava va fanele va vona ku swa Transnet swi famba kahle hi vo va nga na tilori leti va lava va fanele va vona ku timhaka ta Transnet ta swiporo swi tirha kahle hi vo va nga na tilori leti ti nge le ku ndeni mabindzu leti ti nge le ku rhwaleni nhundzu kusuka kwihi ya kwihi hi vo va nga na tilori leti se va ku hi yo mhaka swi nga ri ku fambeni kambe hambi swi ri tani mingisero Vulavula FM leswi hi nga ta va hi kha hi languta i tin'wana ta timhaka leti ti nga koho loko hi kha hi languta ka siku leri ra namuntlha kasi tin'wana timhaka leti hi nga ta vulavula toho hi ta bula na toho prof kahle SADC hi yoxe yi hlayiseke ku fika kwihi yi na milawu ku fika kwihi leri ra ku vanhu vo to huma va famba va bushiri va humise sweswi va famba va besta sweswiwani va hume va famba nako ku ta endleka yini le a Tanzania loko xiyimo xi te tanike nketani ya vanhu lava khumbekaka ka manyala lama voho va ta hetelela va khome hi mani tin'wana ta timhaka leti nga ti nga mahungwini swinene mingisero wa Vulavula FM i mani a nga ku timhaka ta le mahungwini a nga vulavuli nchumu hi noni ya khale ka matsalani general wa the South African Communist Party van'wana va ku se va vulavula ngopfu van'wana va ku va twa ku vava kambe xivutiso i ku milawu ya Afrika-Dzonga yona yi ri yini ali ku swi nga endleka ku ri na xiphiqo xa ku va vakandahani va nga khomeki kahle hi ku humesiwa ka mukhalabye a khotsweni hikokwalaho ka ku va kumbexani khoto ya vumbiwa yi lerise tani endzhaku ka loko ku nga va na tinhlamuselo to twala ta ku hikokwalaho ka yini va nga kumi parole xivutiso ku ta va ku i mani a nga endla milawu yariya ya parole kambe va swi veke kahle va ku hayi va ndla ri ra mina hi ro ri nga endla milawu se ta va kha hi langutana yeleyo mhaka mingisero Vulavula FM a ku nyika nkarhi na wehe kandziyisa rito ka 0712659860 ri nga hundzi minete nkandziyiso wa wehe handle ka sweswo u hi bela riqingho ka 0860 002543 hi ndlela leyo hi ta va kha hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi kusuka ka ku hela ka vhiki loko leha ka paseka ku ya ka timhaka leti ti khumbaka mbulavulo wa swirho leswi a swi ri koho ka ku tsundzuka ku hundza emisaveni ka Khrisani kumbe ku dlawa ka Khrisani malembe ya 30 laya nga hundza hi ndlela yaleyo na timhaka leti ya ta nkulukumba Thabo besta na timhaka leti ti khumbaka ku langutiwa ka timhaka ta milawu ya tiko kumbe ya ndhawu leyi ya dzonga wa tikonkulu Afrika ku nga matiko ya SADC hi ndlela yaleyo van'wana va vula va ku minkarhi ya ku tala ku biwa huwa ku langutiwa ngopfu ka gede ya Beit Bridge loko swi ta ka timhaka ta vuhlayiseki na vukhamba na yini hinkwaswo kambe xiphiqo lexi Afrika-Dzonga yi nga langutana na xona van'wana va ri i ndhawu leyi hala koma tipoto hala libombo hala ve ri ku nga na mintlhontlho hi ndlela leyo wena u ri yini 0860 002543 ndaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi fikele mingisero Vulavula FM ka nongonoko Afrika wa vulavula hi nkarhi wa ku hi twa wehe ku n'wangulo wa wena u ri yini
loko hi kha hi langute eka timhaka leti hi nga langutana na tona ngopfungopfu hi tlhelo ri nga va ri tlhelo ra mbulavulo wa manihani mimirhi yini leswi va nga vulavula ha swona van'wani va ku ku vulavula ka vo yin'wani mhaka leyi vulavuriwaka i timhaka ta ti military veterans va lwela ntshunxeko kasi i vangani va na namuntlha ku sele vangani lava va nga hoxa xandla ka timhaka ta ku lwela ntshunxeko hi ndlela leyo kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta tsakela ku swi twa ku n'we mi tiva yini kumbe mi ehleketa yini hi ndlela yaleyo hi mhaka ya ku kumbexani a hi ta kota ku tiva na ku va pfuneka njhani ku ya amahlweni va lwela ntshunxeko lava ku vuriwaka leswaku ongeti a ve le ku pfunekeni ku ya hi ndlela yoleyo 0860002543 hi ndlela yaleyo matsalani general wa vumbirhi wa ANC va kombisa kumbexana xa matsalani general wa ANC wa manana Nomvula Mkonyana va kha va kombisa timhaka ta leswaku swin'wana swa leswi swi tikisaka matirhelo ya vo tanihi nhlangano wa nhlengelo loko hi kha hi languta ka bona tari ANC SACP na COSATU i mhaka ku varhangeri va vulavula hi tindzimi to hambana loko swi ta ka timhaka ta swiphiqo leswi tiko ra Afrika-Dzonga ri nga langutana na swona kusuka ka ku kayivela ka mintirho ku kendzingano na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana leyi yi nga koho se va nge ri kumbexani nkarhi wa ku tanihi mavandla ya va na ntirhisano ya va na ku va ya vulavula hi rito rin'we leswaku va ta hetelela va fikelela xiboho kumbe xi lexi xi nga hetelela ku xi va kona n'wana rhumela hungu la i ri khalanga timhaka ta ku vulavula ka manihani i kavula wa kota ku swi vona leswaku va twa ku vava hambileswi se ku nga hundza 30 wa malembe nuna wa vona a hunde emisaveni kavula murhandziwa wa we tshama a ri murhandziwa wa we hi ndlela leyo kasi yin'wana ya xivutiso leswi wun'wana mi yingisera tani vutisa na swona a ku ri timhaka letiya ta ku loko wo va murhandziwa wa we a ri munhu loyi a nge le ku lavekeni hi milandzu yihi kumbe khumbekaka hi timhaka ta vugevenga hi ndlela yaleyo xana u nga mangala ke kumbe u nga swi tshika tanihi sweswi a nga murhandziwa wa wena swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona miyingiseri wa walowo le ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka lo sena vaxomi na ku vuyisa ncindani muhumelerisi wa n'wina Sivara ahi Sivara khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'we la ku vulavulanyana ku komisa swinene hi le ya ka manana Hani loko ku twa ku va ku ri kona hi ntiyiso un'wana na un'wana laha loveriwaka swi nge endleki loko a hundzuka noni a nga twi ku vava ku ya hi ku vunoni lebyi byi tise ku yini lebyi bya ka manana Hani tanihi nhlokomhaka leyi nga nghenaka yona byi te hi mhaka ya ku dlayeriwa nuna wa vona hi Walus wa le Poland na mufi Baby Louis leswi vulaku lexi vutiso lexi mina ni fanele ni tivutisa xona tanihi vonelo ra mina i ku loko ka ku vulavuriwa lembe rin'wana na rin'wana hi April Dzivamusoko hi nkulukumba lowu Christian loko a ehleketiwa a hi languteni swilo swimbirhi loko va kota ku tihlamula ka swilo leswimbirhi ku na timhaka ta ku dlayiwa nga Schedule 5 swi nga pfumeleriwi ku munhu a dlayiwa ku hlaya ka muhaxi loyi a nga moyeni sweswi a nga mi tshama xitulu Pat Khalanga a nge un'wana na un'wana i na mfanelo ya ku hanya i section 11 ya vumbiwa ra hina kambe Baby Louis hambi ku ri yena Janius Walus va tengisiwile na kumbe a va tengisiwangi na ku hlaya ka leswi swi vulavuri namuntlha swi vulavulaka hi SADC va khomiwile vanhu valavo va ya tengisiwa va gwiriwa ku gwiwa ka vona a va gwiwe vutomi exitokisini swi lo fika swi kumekaka lowo fana na Baby Louis i fika khoma hi mfukuzano a yena wo sungula a ri ka tijele ta hina leti hi nga na tona ku nga ku ri kwala Matachi kumbe Hosi Mampuru loko xiyimo xa muvabyi xi tinike matimba va n'wi chucha a ya kaya ka vona hayi a ya lovela kaya ka vona nge tirhisi marito malamo kambe loko manana va nga va vulavula ngopfu va ku mfumo lowu wu va xandile wu va hundzukerile mina Peluka na Sivara Pheta hambi ku ri ncindana loko hi twanana ku hlanganela swo karhi
hi fane hi va na lexi nge i vumbiwa ra kona loko Chingani o suka kumbe Pheto o suka kumbe Peluko o suka a ya vulavula moyeni eka leswi hina swi hi tsandzaka hi ri vanharhu swi la ku ta vula ku na xin'wana xa xihoxo xi fana na lexi nga tshama ni xi vulavula xa ku tiko leriwani se nenge un'wana loko na ha vulavula a wu ri ka Banana Republic lowun'wana ka wu ncikinya sweswi mi vulavula hi swiporo se lowu ncikinyaku swi vula ku hayi na wu ta tlulela kwale ka yini ka Banana Republic hi ku etikweni hi ku hina va SADC ku ri na milawu yi nga tirha phepeni swi vuya kwala munhu vuya ka manana hahani a hi twisiseni ku parula leyi yi nga kona tikweni yi endliwe hi mfumo lowu nga kona hikokwalaho ka minkarhi yo tala loko ni komba munhu hi rintiwo leti nharhu ti kombe mina loko vanhu va ndla mfumo xivulavuri xin'wana xi vulavuri na n'wina kwalano nge milawuzi loko ni nga rivali loko wo sweka xin'wana xi vulavula xiku loko wo sweka emurhi wu bava ngopfu iku kutani wa Peluka na Phete kasi i rivala na hosi kun'wana i tani nwa wu ku bavela lexi hluphaku vanhu va hina lava nga fika va teka mfumo kusuka hi 1994 va la ku chivirika va vulavula swinene va hokoloka swinene va yimbelela swinene loko va la ku ndla milawu leyi va ehleketaku yi ta yimelela vona loko ho ndla milawu leyi hi vitanaku balance of probabilities yi nga ka code of ethics code of conduct yi yimelela rixaka tanihi vumbiwa leri swi ri vulaka so hi ta hanya that's why ku va ku nga ku vulavula dzivamisoko un'wana na un'wana va vulavula hi milawu ya parolo mani ya yi hlaya sivara mi yi languta mi nga tsutsumangi na mi tiva mi tshama mi ri ka swilo swin'wana swa deep ngopfu act liya ya wo 111 ya 1998 leyi act liya yi endliwe hi vona loko ku ri ku a va yi lavi ya vaxandla vovini va yo va nga endla va tele le palamende le loko mi tele palamende ma cinca milawu mi cinca mi ku parolo yi nga ha vi kona hi ku hi yo yi nga humesa mani wa lose phela parolo liya se kokwalani ke well ku ri lava nga ri na va yana na hala pati nawu wu endliwe hi vona na loko yo cinca parolo a ku humangi ntsena wa lusu a ri yexe va tele swinene va nga under supervision sweswi ni vulavulaka na n'wina nawu leswi wu swi endlaku xi matsini svar a wu xi endleni le xineneni nawu wu nga yimeli ku loyi i dume ngopfu hi ku ni mi byele hi section 11 ya vumbiwa 108 ya 1996 ya vona un'wana na un'wana munhu ku na vanhu van'wanyana swi varala ku fana n'wi swi ku mu huma kwala moyeni ku twala swin'wana n'wina hi fane emaphepheni emahungwini ku za ku ndliwa na leswiya swi vitaniwa ku yini 72 hours hikokwalaho namuntlha van'wana va ri laha ku hi leswi ni vulaka swoko va ku why minister Bheki a nga ha ti ka vona a ta vula 72 ya hours a ya ka van'wana swi vangiwa yini hi na malangutelo ya nawu hi mancinca hi nga mandli ku ringana hi tlha hi teka mintirho leyo ka yi nga ri ya hina ku na job description ya contract ya n'wana na n'wana loyi a hi sayinaku that's why namuntlha tiko ra hina ri tsutsuma hi rivilo lerikulu ri hava nawu ri ya ka Banana Republic leswi swa vabuxiri na vamani na tilori mi vulavulaka twa patini a hi swi vulavula loko swilo leswi hi swi vulavulaka a swi hanya swi twiwa hi vanhu lava twaku i nge sweswi hi ri kun'wana ku antswa mara a swi tikombi swara wa mina nemetelo swara cancer swinene 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka nta ya ka botorolani sweswiwani kambe ni pfumeleni ni sungula na undala andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makomba ndlela botorolani hlekani aye mkhulu mpfukini epfukeni mjani botwa mina hayi pfukini man a cancer matswakela na maholiday ya mamkhoma kahle ya ngopfungopfu ratolo no swa keseka a nga chava ku byela vanhu hi ti-birthday va va tima malembe ma vona pati a swi na mhaka vakwavuyela ni vatwe hi votet ke swimbirhi la nga khumba swimbirhi xo sungula hi lexa manhani hi vulavulile loko heta ku qaxiwa chief justice loko mo yingisela mani Mpohani ve le ku raiseni ka leswi va swi raisaku after loko va ti tshembisini vona ku von'wa tipolitiki ku nga vandla ra ANC anda kulukumba Cyril Ramaphosa
loko a vo yo nghenelela a va ta va va cincile xiboho or ku ve ku ve na swin'wana. Why na? Hi leswi hi nga tshama hi swi vulavula loko a heta ku qaxiwa kulukumba loyi Chief Justice ku commission liyani yi nga recommenda yi public yi fika yi ku yi recommenda mani luya kwa Chief Justice. But a political deployee who is the head of state kuka kulukumba Cyril Ramaphosa, you forget about any constitution who is the head of politics and administration. Afrika anga take that recommendation at the political power leyi anga investeriwa yona hina vaakatiko hi nga n'wi potela a qaxa kulukumba Chief Justice. Se loko mi twa mhani luya a karhi yina kha rhuketela wa swi tiva constitution yi ri yini. She filled and strongly so ku ANC under kulukumba Cyril Ramaphosa leyi nga qacha kulukumba Chief Justice na van'wani a va fane va nghenelelini ka mhaka leyi. Kulukumba Cyril Ramaphosa va famba va endla ti-remarks instead ya ku va nga n'wi vhakela mhani luya va ya n'wi vonisa swin'wana leswi a nga swi voni ka constitution na sweswi a nga swi vula tolo. Chief Justice loko mi endli ti-deliberate loko mi ta va mi nga yiseli both sides ya tiloya ta SACP na tiloya ta kulukumba loyi a fane a humesiwa. Loko se mi ta mi endli deliberate ka ha tsariwa report ka mi swi ta ku mi teke in decision vumunhu just send delegate, just be part of that delegate. Mi tani na female liya mi tani na mhani luya mu n'wi vonisa swin'wana leswi a nga swi voniku, because I can tell ku leswi a nga xi endla xa wrong kulukumba Chief Justice loko va apply nawu luya. Nawu law is there. Ni tshame ni vula kwala siku rin'wana both sides ku nawu more special when it comes to constitution mi nga wu rhandi mi nga wu zondi ku loko ma wu rhanda siku u nga ta mi kuma ka clause leyi mi nga yi rhandiku mi ta rhuketela na laha yi nga hita yi kona constitution. Kuve swi kahle ku vo va rhuketela loko va kume nkarhi kumbe va vulavurisa sweswi va vulavurisaka so loko va kume nkarhi kumbe a swi ta va swi ri kahle ku tanihi nsati wa munhu loyi va nge a ku ri a disciplined member of the organization a va fanele kumbexana na vo va ringeta ku hlangana na vurhangeri ivi va kombisana tlhelo ra vona na vurhangeri byi va kombisa tlhelo ra vona. Ni vula leswi hi mhaka ku na sweswi ya mi tala ku swi vula n'wina swa ku ku na ti-overreach ta ku ku na swipimelo swo lava a va hundi lava va hundi laya lavaya va hundi la. Let us be honest, this thing yi lava varhangeri lava nga na vutihlamuleri yi mixa swilo leswi endleki before apartheid but still swi tluleli na hala ka xidemokirasi swi fiki swi affecta sweswi mi vulaka swona. Yes, vurhangeri bya ANC daswante na vurhangeri bya judiciary a va fane va yi va consulta. I don't think leswi a swi ta seta a precedent because a va talangi vanhu lava nga ri jele ku fana na Debbie lava nga khomiwa during apartheid va nga endla timeda va kona, but leyi hi one case ya xiyimo xa le henhla, let us be honest, whereby you can go to an extent even though u japa lawu sweswo ha swi tiva constitution yi nga swi kota ku swi endla. Ni respect ka rolling ya Jacob Zuma lo va n'wi yisa jele so va tsandzeke yini sweswi to do that because this is a unique case, that's a fact. So kumeka mi kuma ku na SAPC a ya ha ri na matimba na ANC na yona nikisanini loko a ku ri nkarhi luwa botpet n'wina mi ri kona a swi yo endleka hi nkarhi luwa vaakatiko va ha landzelela swa tipolitiki na yiniyini nyika yi fanele yi sukile leswi swi nga humelela constitutional court va nga consultangi ANC va nga consultangi SACP va nga consultangi na mani mpho. Yes. Hayi a ku ta ku suki nyimpi yin'wana yikulukumba ngopfu se ko kumeka sweswi ni tshama kha ni vula tanihi na vaakatiko ti talele swathi nje direction leyi yi le ku hi beni mara swi kahle kumbe ku hi tale tati wa kona no so yo hetisele botpet ne ni tala ku vula leyi ya tiboda ta hina ku botpet swi a hi tisayiseni n'wana mani ai tisayiseni tiko ra hina ri reach stage lexa xo survive of the future ku wena u survive or kwala tikweni u fanele u tihlayisa u ti endlela swa wena. I'm saying this botpet and vulavuli swa pastor man a nga famba va ri kule na mina
na best va swi nge le kule na mina even though a swi ni affecta. My best friend first week ya December u hijakiwe bati teta sweswi ta Toyota yi a KZN a ri ku swin'wana for business ya yena he botpack bati hi kumile last week mata hi kuma kwihi DRC Congo. I'm telling you, I'll send you all the details in ile go ipfuneni sweswe next time with that. Yi subi KZN yi kwala kulukwana yi humile eZimbabwe. No, mentsandile imane ya kumahloko makata mangwe min rumela ai buleni no ku hinga moyeni Ntamrumela mtaswona inkoma kwa vakhensa 0860002543 na ku ya ka prof la itwa ku hisa ku yini mahlweni ku xiyimo xitetani kambe a hi sunguleni amukela hlulani fano magayisa itwa ku vo ri yini hi mahungu ya awara yan'we gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. khale vandla leri ne meni ri ra sweswinyana hambiswiritano mingiselo mgalalo FM 0860002543 twana loyi enhlikani butpet enhlikani mufumelerisi butpet la tiko ra hina la kumbe sadeke ku angarhela hi hlayisekangi butpet la tiko ra hina leri a hi na yona a hi na yena murhangeli tiko ra hina ri le ka autopilot ni vula leswi mhaka ku swi swo tala butpet swo ti endlakalela enda ku na munhu la vilelaka kumbe va ku na mhaka hi le Eskom butpet va te swi ta lunga butpet a ku na Eskom leyi nga ta lunga ku ta malembe ya 10 hi ri ka load shedding hi khe hi khoma la hi tshika hi khoma leyi tshika tiko ra sadek butpet a ku na nawu sweswi mina ni ngo dlaya kwala loko ni heta ni va na mali ni tlula tibodara ni ze ni khupuka ni ya fika le henhla ni nga stopiwangi hi munhu hi ku a ni mali yo pfulaka swilo a ku na nawu la tikweni ra sadek laha hansi ka sadek kahle ku angarhela rixile khalanga ya rixile ya n'wangulo wa mina khalanga hala bedbridge mina ni nga vona kona kwala tibodeni ku ri a va tiyisi xiyandla mana va tiyisi xiyandla because vanhu va le handle va kota ku tsemakanya va ta endla vugevenga byi va byi endlaku and then va tlhelela ndzhaku so swilo swi le ku tikeni swinene ku ri more special lava nga na timali lava loko vo za va endla minandzu se va tlhelela ndzhaku a ku na xiboho kumbe a ku na magoza lama ya endliwaku that is why mi kuma ku vugevenga byi ya byi nyanya la tikweni so mina ni ta endla leswaku a ni ta kombela ingaku va ngo hi tikisela xiyandla vurindzi byi va bya xiyimo xa le henhla swinene khalanga danko botpet na muhumelerisi minjhani ku pfuka kwaleno ni ta khoma leya tibodara leyi botpet vatirheli va tibodara vaakatiko va South Africa vona lava tirhaka a tibodareni a va na rirhandzu na tiko ra vona botpet loko va ri na rirhandzu swilo swi nga ta huma swa Zimbabwe swilo swi nga ta nghena swibama swi nga ta nghena hala tikweni se vanhu lava va na rirhandzu brapet va ti rhandzela mali a va na rirhandzu loko vana va ri na ku rhandza tiko ra vona hinkwaswo swilo leswi swi endleka ku leswi swi nga ta endleka hi mhaka ya vona immigration home affairs hi vona va khosaku nyakanyaka leyi hinkwayo vatirhi va tiko a va na ku rhandza eka tiko ra vona ntsena so na timhaka ta ku mantivi fane hi endla yini la tikweni a ntivi brapet a ntivi kalanga mina mbekwa ta nghena ka leya ku dlawa ka Khrisani va SACP va right loko va vule leswaku a ku fanekele ku pfuriwa nakambe nandzu wa ku lavisisa tarifu ra Khrisani hikuva vadlayi lavaya vambirhi va suke hi kwele Poland va ta endla sweswi va nga endla swona kwala swo teka vutomi bya Khrisani a hi vaakatiko va South Africa ene a va nga n'wi tivi leswi swi tikomba swinene leswaku munhu i kona loyi a nga va kombetela leswaku va fanekele va teka vutomi bya Khrisani se hikwalaho a ku fanekele ku ndliwa vulavisisi hi vuenti leswaku muti luwa wa kahani wu ta kota ku tiva mudlayi wa n'wana wa vona xikan'we na vaakatiko va South Africa va ta kota ku tiva loyi a nga na xiave eka timhaka ta Khrisani inkomu Nhlekani botpet
timhaka ta ku vulavula ka manana hani ti nga sola hi munhu but munhu a nga feriwa swilo leswi swi tivekaka ku nuna wa yena u dule hi mani na munhu wa ku u le jele loyi a alaka na ntiyiso wa ku vula ku yena a rhumiwe hi mani a nga ri akatiko wa la South Africa leswi va nga tumbela hi swona swa vava but mani loyi a ni vulavula ntiyiso na ku leswi va nga le ku swi endleni ka vandla ra ANC swi bihe ngopfu va nge humesi 350 va kha va swi tiva ku la South Africa loko swi rini i hanya hi swakudya kususeka nampundzu i hanya hi yona i dya ni ta ku i dya vuswa na nhlekani i dya vuswa naswona so swi bihe ngo i right mananani i cable to hembe a ni swi twisanga laha ka 350 ku mi nghene njhani kambe hi ta twa kumbexana hi ta swi landzelerisa 0860002543 Prof Themba Sono mayimi ku lunga la ya hi languteni Afrika-Dzonga ya hina hi languta SADC ya hina hi languta timhaka ta matshamelo ya swilo ya nawu atikweni reru ra Afrika-Dzonga. Prof Nhlekani xeweta khalanga na n'wina hinkwenu va munghana lowunene a khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina kumbexana a hi sunguleni la loko mi twa timhaka ta Thabo Bester mi twa na leswi va nga hetelela va fambisa xiswona mi twa loko va ku va khomiwe a Tanzania swi tise yini ka n'wina loko mi kha mi languta laha hi tshamaka kona Afrika-Dzonga na SADC hi ku angarhela swo fana na swa vo Shepherd Bushiri na nsati wa ku Mary loko va kota ku tsutsuma va huma la Afrika-Dzonga swo fana na vo Mushengu Chavalala loko va yiva swo tala ngopfu va tsutsuma va tumbela a Zimbabwe a swi hambanange na vo Grace Mugabe va ta va la Afrika-Dzonga va endla leswi va swi endlaku va suka va tlhelela Zimbabwe mfumo wa hina a koti ku endla nchumu a swi hambanange na ti-Gupta brothers ti endla lexiyani so swo tikomba xilo xin'we ntsena ku ri a Afrika-Dzonga ha yi na wona mfumo lowu tivaka ku ri wu endla yini a ku na lexi va nge yi crime intelligence n'wana na n'wana u ngo ti nghenela ti endlela leswi a swi endlaku a nga tivi nchumu hi mhaka ya yini maphorisa a hina na crime intelligence ya hina va tsandzekile ku vona Thabo Bester na manani wakwe Dr Nandi va kota ku huma la Afrika-Dzonga va khomiwa a Tanzania va nga khomi hi maphorisa a Afrika-Dzonga va khomiwa hi maphorisa a le Tanzania maphorisa a hina a ri kwihi wena a va tlele ku fana na cabinet ya hina leswi ngo tlela ku va vurhongo ntsena so a yi hlamarisanga a yi hlamarisanga hina loko yi twa ku ri u se a ri le vo Arusha le u humele njhani la Afrika-Dzonga a tlhela nghena a Mozambique a ku na ti-borders a ku na nchumu maybe EFF na Julius Malema maybe va right yi nga swi nghena ka Lesotho va right loko va ku a ku na ti-borders lama pfula n'wi pfula ti-borders swin'wana na n'wana loyi a nga Afrika ta nghena ti fambela hi ku rhandza so van'wani va vula ku Prof va vula ku loko ku langutiwa eminkarhi ya ku tala ku langutiwa ngopfu ka ndelikani wa Afrika-Dzonga na Zimbabwe ku ve swiphiqo swo tala ku ya hi voho swi tikomba ungeti swi hala libombo hala la ku ikhopoka i nghena Mozambique ivi makumu ceceleta ya swi nga va swi vula yini leswi Prof swo vula xilo xin'we ntsena ku ri hayi leswi Zimbabwe ntsena laha ku ri na le Lesotho Afrika-Dzonga yi tivi nchumu na ku nghena na Botswana le vanhu va kota ku nghena va huma Botswana va nghena Afrika-Dzonga va huma Afrika-Dzonga va nghena Botswana a ku na nchumu lexi endlekaka na ku nghena Swaziland hayi a swi nonohi swo vula ku ri na leswi manani loyi Patricia de Lille a bahuwa weni endlile fence leyi yo sivela vanhu ku ri va nga ngheni ka va huma Zimbabwe va nga ngheni la a swi nga vuli nchumu sweswo a ku nga ri na ivi na cabinet leyi kota ku vona ku ri kambe hayi border ya Zimbabwe ntsena hi border ya
Afrika-Dzonga na Mozambique, border ya Afrika-Dzonga na Swaziland, border ya Afrika-Dzonga na Lesotho na Botswana, hinkwako la a ku na xilo xa nkoka lexi mfumo wa Afrika-Dzonga wu swi kotaka. Mfumo wa Afrika-Dzonga wa ri a vurhongweni lebyikulu ngopfu, un'wana na un'wana u tlele. So a swi lema race no loko vo Thabo best va kota ku huma va ti fambela hi vona. Se ku khomiwa ka Thabo prof swi nga va swikombiso xa kahle xa ku kahle ku lwisana na vugevenga a hi mhaka ngopfu ya mali, hi ku loko ku pimanyisiwa Tanzania na Afrika-Dzonga hi tlhelo ra switiri, Tanzania a yi na switiri ku fana na Afrika-Dzonga. A hi ntiyiso kwalaho. I mean mi nga ze mi ti karata mi ya Tanzania, n'wanako kwala Zimbabwe ma vona intelligence ya mfumo wa Zimbabwe yi tlula intelligence ya Afrika-Dzonga kule. Leswi swi endliwaka la Afrika-Dzonga swi nga swi nga endliwi a Zimbabwe, hi vanhu lava va tiva xin'wana na xin'wana ku ri ku endleka yini. Manje lava hina lava hayi no va ya ku nwa ni ti-whiskey ofisini ta vona va ku hayi ma tiva ku ri Pat Kalanga hayi hi munhu wo ka nga tivekani, hayi endleni plan ku ri hi vona ku ri hi nga endla yini hi endleni swa ona. A va languti swo tiko, va languta swa ti-politics ta ti-jealousy ta vona, hayi vanhu lava va nga na intelligence. Afrika-Dzonga a yi na vanhu va nge hi ti-public servants ta ntiyiso, ku va vanhu lava ti lavelaka timali ta vona a switulweni swa vona ntsena. Se leswi mi nge mfumo wa hina wu tlele vurhongo, a wu ngo to phaphara wu kuma Bloemfontein yi ri Lesotho? Bloemfontein yi nga ka yi nga swi koti hikuva ni matsundza ku ri ku na AU yi nga si va kona, ya ha ri OAU, Organization of African Unity. Yi endlile xilo lexi va xi vitanaka Cairo Declaration hi 1964. I va yuku n'wina matiko a Afrika a ku na ti-borders leti mi fanele ku ra mi ti cinca, hi teka tona ti-borders leti ti nga endla hi ti-colonial powers ta Afrika hi fambisa hi tona. Na leswi swi va swi endle hi 1964, na leswi malembe anharhu la a nga heta kona loko va heta ku swi endla 1964 i va ku va na nyimpi leyikulu ngopfu leyi ya le Biafra na Nigeria leyi nga huma 1967 ku fika 1970. Va lwa vanhu va Biafra ku Colonel Ujuku, va lwa va ku hina hi va le Biafra ha hi pfumeli ku ri Nigeria yi nga teka tiko ra hina. Kambe na sweswi nyimpi yaleyi I mean va hloriwa va le Biafra. So swa Bloemfontein leswi swi huma ka tatani loyi va nge Tshepo Dipholo, and ko va yena a ri member wun'we ka parliament ya Lesotho. A ku Free State na ndhawu tin'wana ya KwaZulu Natal na tin'wana tindhawu ta Mpumalanga, a ku hi matiko a Basotho a vuyele kwale ka hina. Parliament ya kona na wona hikuva a yi na lexi xi endlaku xona ku va ku bahuwa ntsena, va pfumela ku debate resolution yaleyo. Kambe hayi resolution leyi yi nga ta helo hikuva ni African Union, SADC, ECOWAS na n'wana loyi nga Afrika va nga ti pfumeli ku ri ti cinciwa ti-borders teteto. So hi munhu loyi a vonaka ku ri no va nexe a parlamenteni leyi a ni na van'wana swo fana na meyara ya le Joni loyi va nge Thapelo Ahmad, a nga na 1%, kambe u tiri njhani ku ri a va mera. So na yena loyi Tshepo Dipholo loyi u la ku endla huwa ku ri vanhu va n'wi vona ku ri no u kona, and nakona u ta swi endla njhani hikuva hi lembe ra 2018 ku ve ni na civic organization leyi va yi vitana I think Basotho
convention something iba yi rhumela message ka ambassador ya Lesotho ya le London yoku wena ambassador ya hina le London kombela manani Queen Elizabeth Womberi kuri a hi vuyisa hi nghena Afrika-Dzonga hikuva hina la Lesotho hi dlaya hi ndlala ene manjeni Afrika-Dzonga ku na swakudya swo tala ku na timali to tala hi kombela ku ri no hi vuela ko kambe loyi namuntlha loyi u ri hi kombela ku ri vanhu va le Free State na KwaZulu Natal Mpumalanga va vuya ka Lesotho va vuya va ta endlana va ta dyeni ku nga ri na nchumu so hi munhu loyi a lavaka ku ri no vanhu va hina le Lesotho va dlaya ndlala so a hi endleni ku ri Afrika-Dzonga yi hi pfuna ku ri hi kuma timali hikuva mali leyi hi kumaka ka yona loko hi xavisa mati hina va le Lesotho hi xavisa mati ka Afrika-Dzonga a yi ringani hi lava swo tala leswi nga andeni ka Afrika-Dzonga. A hi tseleni prof semirini Thabo Bester i ta vuya hi yini hi deportation kumbe ku to twananiwa ku ta endleka yini? Loko yo Ronald Lamula na yena a nga lo tlela ngopfu loko o pfumela extradition yi ta teka nkarhi wo leha ngopfu hikuva vanhu va ta kuma swilo swo tala leswi va nga kota ku sivela swona so loyi deputy police commissioner loyi a nga ya Tanzania a nga vulavuli hi swilo swa extradition a vulavuli deportation loko u nghene wrong a va n'wi deport a vuya then swilo a nga vuya hi ku hatlisa kambe loko swi ya ka extradition a hi yona leyi u nga yi tshembaku NPA ku ri yi nga endla swilo kahle yi tsandzekile NPA yi tsandzekile na ku rhumela munhu a Dubai ku ri a yingisela ku ri no court case leyi yi endleka a swi tivile loko n'hweti se herile ku ri no Gupta va chuchiwile khale va se va humeli na leswi a va nga tivi nchumu leswi swi vula ku ri Arabic a va nga tivi nchumu so va ta tiva loko va ya extradition na Tanzania nemetweni prof ni keseri swinene inkomo i Professor Themba Sono 0860002543 veri mfumo wa hina wu tlele vurhongo hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSB lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo hi sweswo mingiseri munghana lona FM le ku ringeteni ku twisa un'wana la mingiseri ku yena i angula a ku yini hi ndlela yaleyo ka timhaka leti ti humelelaku leti ti khumbaka nhlokomhaka ya namuntlha i ri ka manana ti nga ti sola hi munhu but munhu loyi a nga feriwa swilo leswi swi tivekaka ku nuna wa yena u dule mana munhu wa ku u le jele loyi a alaka na ntiyiso wa ku vula ku yena a rhumiwe hi mani a nga ri akatiko la South Africa leswi va nga tumbela hi swona swa vava bot mani loyi a ni vulavula ntiyiso na ku leswi va nga le ku swi endleni ka vandla ra ANC swi bihe ngopfu va nge humesi 350 ya kha va swi tiva ku la South Africa loko swi rini i hanya hi swakudya ku suseka nampundzu i hanya hi yona i dya ndaku i dya vuswa na nhlekani i dya vuswa naswona so swi bihe ngo i right mananani i cable to hembe a ni swi twisisanga swa 3 ngoma swi twa i ri yini kulukumba 0860002543 ndaka leswi loko andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela a hi koti mingisero man amukela xikala vito la eka 0860002543 na wa ku amukela kwalaho nga va ku ri koxa xikala vito nhlekani Butkhala nga njani? hi pfukile papa minjani Hi pfukile. a khensa Mfumo wa hina wa ANC wu endle swihoxo swo tala ngopfu leswi wu nga ndlela vaakatiko va ka va holisela timbilu.
loko teka le xitsanana mara na ta vulavula na ta cheka le na ta vulavula hi le ya Chris Mashele ni yima na yona le ya ku hi kunene hi 2024 loko ku ya hela ti-election letiya ANC to yi winelile hansi swinene leyi swi nga ta endla ku yi khomisana na EFF yi va an official opposition party leya Bestere ku thwasele a jele hayi xitokisini hi ku na ku hambana ka xitokisi na jele ku thwasele a jele va lumbeta ku tshwe munhu wo karhi munhu a humile xitokisini anya hi ku nyenga loko ri swi ta endlela leyo ivi namuntlha va tlhela va jele yaleyo yi pfumelela munhu loyi a nga ri tirheni siku a nghena a ti nghenisaka a ti place him or herself on duty ku endleka incident leyi Bestere a nga nyenga hi yona mi ka mi fuma n'wini professor va ka va kombisa swikombiso leswi va nga swi vula ku na swa boxiri a ku ndliwangi nchumu phela na swivarumiwa va rhumiwile amalawu ku va cheka swilo leswi a ku vuriwangi na nchumu va rhumiwile a Zimbabwe ka Grasa Machel a hi vuyangi na nchumu ku rhumiwile ka leswi swa ti-Guptas a ku le ku vumiweni na nchumu hi le ka leadership AFF yi hi nyiki chance ana ti ku lembe ri ra ku hi ya vota yi hi nyika tivhoti ta ku a yeni ya vota ku ri constitution leyi yi vulavuriwaka kahle hi vatshikeleri is not the best constitution ka mafambiselo ma hina ma South Africa so hi tshikile ti-chance letiya ta ku hi ti teka ku cinca swilo leswi vatshikeleri ku cinca milawu leyi vatshikeleri a va hi fambisa hi yona nkarhi lowuya hi famba na vona hi yona so hi endlile ti-mistake to talatala mara na xo xikwembu xa nyika chance mara sweswi ku vula ntiyiso cinco mfumo ka hina va ANC xi hi nyiki chance xikwembu mara hi tlangi hi tona ti-chance letiya swi fanerile ku swi cinca to the better no Themba ku ri loko ko teka an opposition party hina hi vulile Paul Mashatile ku hi ta famba na vona lava va EFF loko ku ya hela 2024 and then ngaku hi swona swi nga ta endlisa swona swilo leswi and the change kusuka kwalaya yi ta va yi ri kona a swi nge endleki Press Marshal a nga swi vumba and then na Paul Mashatile a yima na swona ku no swi ta yimisa ku va ANC loko ku votiwa hi ta wina hi margin ye le hansi ivi lavaya va vombala leswiya swin'wana va ta hi ta tirhisana na vona hi pfuna na ku pfunana na vona sweswo swi ta hi pfuna kahle ku va na voice lava va vana ani lava vombala swo tshuka i vana ta hina kambe mi swi tivisa ku yini ku va ta voteriwa na vona hey ku na tisayini ti le ku hazateni chekani kahle loko politically liya ya livandla ra vatshikeleri leriya hikuva hina vanhu a hi tshikeleriwa a hi ri joyinini hi swi vona ku va ya hi hlonge chekani vanhu lava nga suka ka vandla lera ra vatshikeleri ku i vangani kambe va suke va ya ka EFF se xivutiso xa mina a mi se xi hlamula ke swi vula ku tani hi lexa yini ku i ncini xi mi tisela ku mihleketo ya ku va ta voteriwa lava va EFF loko va ANC va nga ri ku voteriweni loko party yin'wana yi ka yi luza valanderi ku fana na leya tshikileri ni vumba ku yi ta luza vaseketeri ngopfu hi mhaka leswi yi ya ku hi nghohe ya munhu kambe ani ku na mavandla yo tala ku na Aljamaa yi nge le ku na Aljamaa sweswi na yi le ku tlangeleni 19 wa malembe i party yin'wana na yi nga ko ku na ATM ku na AIC ku na UDM ku na va APC hikokwalaho ka yini n'wina mi ku ta voteriwa EFF loko ku luza ANC very awara political yi tele ngopfu ka political ni twe ni yingiseleti ka xiyetleli namuntlha mavandla lama i vandla leri ro vatshikileri ri lavaku ku ri va pfuna ku
ku ya yima na vona hi 2024 va kombele bato ho lemisa na ku lumba bato ho lemisa na mavandla lama a va nge pfumeli ku yima na mihleketo ya vandla lera ro tshikelela hikuva swi vonile ku ri ya hi muhlovo wa vanhu so sweswo swi ta endla ku swi hi komba ku awara yi tele ngopfu politically kambe yimani hi nghenisa van'wani kambe leswi ni twaku swona ko va timhaka ta ku kumbexani ku ya hi n'we mi nga va mi kha mi canvassela sweswo hi ku loko a ku nga ri swona a mi ta languta ti-by election ivi mi vona ku ti-by election 3 yini leti ti nga koho ivi loko a ma va hi swo a ni ta kota ku twisisa kahle ku n'wina loko mi ze mi ku leswi swi ta fambisa leswi vumbhoni lebyi mi nge le ku byi tiseni hi lebyi kambe ku fika sweswi a ku na vumbhoni lebyi mi byi tisaka mo tisa ku tsakela ka ku a swo fanele swi ndisa sweswo ya baba ya inkomo imani hi twa lava 0860002543 ndo aye mjani epfokeni mjani epfokeni portrait I can't no man la ku vulavula hi ya Thabo Besta yeah mhaka leya Thabo Besta yi kombisa kahle ku tiko a yi safe xivutiso ku nga va ku i vanhu vangani lava nga khomiwa hi tiva ku va gwevo vutomi hinkwabyo lava nga va va ri kona a handle vafambini va ematikweni man'wana loko munhu a za a kota ku huma a jele a ya tshama lembe hinkwaro a tlha a kota no huma tikweni ya mi ta na yin'wana se iya swi kombisa ku i vanhu vangani lava hi tiva ku va dlaye vanhu va gwewe vutomi hinkwabyo lava va nga va ri kona a handle va hanyaka ematikweni man'wanyana kumbe lava na kona va nga va ku va ri kona makaya matiko maxaka ya vona va kha va swi tiva ku mani i kona mara hina tanihi community tiva ku hayi munhu u karhi gwewe vutomi hinkwabyo loko mo languta ku va a humini laya ku na tikhamera ni twa moyisa n'wana tola vutisa ku ku na leswi swi vulaka ti-head count every morning yes a va tiva ku Thabo Besta i lovile mara ndzilo wu khoma endzeni ka sele wu tlhawe wu dlaya munhu lava ti-ward attendant a va ri kwihi loko a sala a ya huma a va lo tlela a ku va na load shedding so a nga huma hi rona lava nga ta ku mavoni ma nga vonaki tikhamera ti nga ri ku tirheni and then xidumbu lexi nga nghena xi nghenise hi movha wa mani loko ri va a hi nge i munhu vo lotisa ku ri xidumbu hikuva a ni ku na mahungu yo va ri lowu wa ngamu ya kona i yive swidumbu kun'wanyana ku na swidumbu leswi nga nyamalala swi rhandzi ka yena kona loko swi ya nyamalala muxaro lowu nga nyamalala swi nga nyamalala ka wona va ti yini swi vuye swi huma swi va mahungweni kumbe swi sungula ku va mahungweni sweswi ku variwa ku mhaka ya Thabo Besta swi vula ku na swo tala leswi swi nga ku endlekeni leswi ho ka hi nga ri ku swi tiveni swi tiveka ntsena loko humela mhaka yo karhi leswi hi vuyisaka ku intelligence ya South Africa xivutiso ku yi tirha yini emetweni ndo thank you khetseli ndo khetseli swinene